ما الدنيا لاجياتك تبدل تقمد نسان ساعة مغالي نظام ساعة une feuille de route ساعة projet tout ça c'est que لاجياتك ساعة une résidence de 50 places ça veut dire que 50 places ça veut dire chaque chambre c'est une personne normalement il est équipé c'est que لاجياتك ساعة restaurant et ساعة بالك 120 chaises كنا وانا ساقي الحمد لله نخدم دي زافيز نخدم دي بومبات كنا اون بو تاقي لاجياتك ساعة 3 بوس اما الحمد لله on a travaillé on a les moyens نتولي عزلات كنا نوجد اللي قنت توجدي منا الى ريبريز ندنا كاع ميم نبدا نخدم الستاج ميم ذا جديد الجزائر مع لي فرونجي توجدي منا الحمد لله باسكو خانا 2 ans on a appris beaucoup de choses c'est pour cela توجد منا قبل الاوان ساعة ديفيزيون تولي قبل ديال الحقينات ماشي لا دانيير مينوت نتزال تو سا الحمد لله ساقي اون ا دي بون زافيس لا جيرسكا بنيني كان c'est un club professionnel et encore, nous ne sommes pas encore à 100%, mais quand même à 80%, je pense que dans peu de temps, on va encore améliorer beaucoup de choses. La situation financière, dans le pays, ça a une bonne bouffée d'oxygène parce que le temps il va nous donner raison. Nous sommes gérer le porte-monnaie neuf, des folies باش كنستاقي زمرات نقابل نستاقي زمرات فكر بليك شحال لي جوار مازال ثلاثه شحال كاين يديك شمن كذا ما نستاقي مثلا لا جياسكا ثلاث لي دعوتي في لا ليغ نستاقي مثلا لا جياسكا ثلاث لي دعوتي في لا فاس مثلا لا جياسكا والساعه زيرو دات في لا سيرال وي نسعى ان ليتيج افيك ان جوار سي بور لانتيري دو لا جياسكا جو في نيغوسي افيك لي جوار كاين ما ولا بليك ولا الجوار يقع بمنيس فوالا كاين شي بري على البي اون ا دلارجون بور لو بي سينو لا حال الطاس كنا اون فا ديفوندر puisqu'il est débouté par la CRL parce que la CRL يخسر dans une ville je pense que c'est la même chose je pense que كان القوانين كنا نسعى tous les éléments يتجن نربح ديال الطاس on va défendre à fond l'intérêt de la GRC. Je pense que plus que ça, je ne vois pas des choses, on a mal géré, on a mal prévu, tout ça. Alhamdulillah, même d'ici de l'Assemblée Générale, on va se réunir avec les joueurs, on a l'avenir, on a les salaires, tout ça. Par rapport à les moyens, très bien. Encore, il va y avoir d'autres sponsors qui vont nous rejoindre prochainement en train de la reprise parce qu'on a négocié avec d'autres sponsors. On attend la reprise, on va passer à la signature du nouveau contrat avec nos sponsors.